Amen. Sinari nzi ko hari icyo ngiye kuvuga, reka nzane Bibiliya yanje. Nari ngize ngo ni nk'akantu amvugaho nkagaruka. None ubwo bibaye ibyo kuvuga, Bibiliya niyo yacu abakristo. Amen. Murakoze kuduha umwanya, agatuti ntawo karangura. Nta amafaranga ushobora gutanga ngo ugure agatuti kugira ngo uvuge. Yesu iriya iwabo kwa basi, baza bareba bakabona ko biri ngombwa ko bopokeza umuntu akanya. Amen. Amen. Ntabwo abantu badukeneye ibintu byinshi, nuko nyine mwabonye Yesu. Ari umuntu ushobora gutambuka hano mukamamo umugaye utuntu, uko abantu bamaze kuza hano ntiyabuze abo mwagaye. Aho icyo ni ikimenyetso. Ntabwo abantu badukeneye ngo dusome Bibiliya ngo tubwirize nk'uko abashumba barangije. Ni byiza, ariko n'igihe bitari ngombwa uwo mwanya ngo uboneke, guhagarara imbere y'abakristu gusa ukerekana discipline izavyerekana Imana. Ushobora no kuhagarara isegonde nke bakama bakubonamwo ikimenyetso nuko hari abo mwabonye, reka nirekeraho. Amen. Ndashima Imana kubwo kuba hano iwanyu. Peruka hariya hakiba umuryango, ino nani iki kibira kitaraza hano, ndobo mwazanye ndobo kweli. Ubu busitani Imana ishimwe ko mwubakiye abantu ari bo b'Imana ahantu ho kugama izuba no gusengera. Hasa neza, dukomere Imana amashyi, kubera ko naje ntabaye mu nyubako sindi umushishi. Naho nzobubona mwibarabara nzobwirukana. Umushumba Revera Kado nawe niwe mbaye hafi, nawe azogura amata. Uko naje ndubatse, yeme ni makeya. Uko ntabo muri mwe batanze 5, aho mwo bigaya. None abantu bakunda kugaya, ngaye nawe bimuhe, ongera kuri 5 ntanze ubwo ari bike. Timukaza mugaye ibintu. Hanyuma narimvuze ngo ndashima Imana ko mwaduhaye umwanya. Iyo mutawuduha nta kibazo, ariko kandi ubwo muduhaye turabashimiye. Turabana b'itorero ryanyu, naje ukunda uwana nubwo ntaza mpasengera, ariko abakristo bose uku aba ni ababyeyi, natwe turabana. Amen. Kandi abashumba nabo ni abashumba b'ahantu hose. Twishimiye kubana namwe. Twaje tuje mu giterane c'abayumbe, cyararangiye, ndacari mu tundi twa gahunda twanje. Y'abantu babonye umuntu rero igiterane cyararangiye, ngese ngo uracari hano, mfite gahunda. Numbona ntukagire ngo nugutinda gusa, ntawoguma kwicara muri Kigarata hafite impamvu. So turashima Imana ko tukiri hano. Nifuje kuza gusengera hano. Umushumba yari iwacu azadusura. Nigeze kumwandikira ari hano, ndamubwira ati uzatusure ku ikanisa ryacu. Nanje iyo waje zaja kugutaramira iw'abandi. Aratwubaha, araza. Ndavuga ati buriya rero umuntu wubasha umwana ari umuvyeyi, ngomba kujira iwiwe. Nico canzanye.
ndashima kubw'abashumba ijambo mwagabuye ryanyubatse cyane. Iya jambo ry'umusazi je natekereje kuri yanti yari umusazi. Ni Yesu washatse kumugira kuriya kugira ngo abantu bazumve cyane. Kubera ko icyatumye nemera ko atari umusazi, nta musazi wopfa ngo ashingurwe n'igice cy'igihugu. Umusazi azashingurwa na famiye kuko ari uwabo nyine. Ariko icyanemeje ko yari umukozi w'Imana nuko yakurikiwe n'imbaga nyamwinshi. Amen. Kankozeho cyane. Taco zoba bimaze kwambara neza tukaza mu ikanisa tukaririmba mu ministeri, ariko mu mutima hihisha ibintu. Ahubwo twoba hanze igihe kinini kuko ibiri mu mutima ntibisa n'ibyo tugaragaza. Biragatsindwa kuvuga byinshi binyuranye n'ibiri mu mutima. Twavuga bike ariko bisa n'ibiri mu mutima. Yesu ntiyabwirije cyane. Yesu gusa yeza imbuto. Ugereranyije udufraze maze kuvuga Yesu nta incuro Yesu yavuze. Udufraze maze kuvuga turaruta incuro Yesu yavuze. Ariko Yesu yitwaye neza mu baturage kurenza kubavugamo. Ese haruhaye wumva? Tabwa abantu badukeneyeho. Ese uri tayarisha? Wayo usigara. Ngaye ndaguteguje none ube tayari. Ngasubira inyuma ube tayari. Ntabwo Yesu adukeneyeho bino mubona n'amaso. Amen. Yesu adukeneyeho kugaragaza we nubwo tutovuga. Amen. Missionary Charles ngo yagiye mu isoko hano Kigali, sinzi isoko yariyo. Agenda afite intego yo kugura ipantaro. Ngo amare gushika arayigura nyine. Umuntu wari hafi n'uwo yaguriye ngo aramubwira ngo twara nino shati. Ngo aramubwira ntabwo ntwara ishati, sinaje kugura ishati, naje kugura ipantaro. Kandi nta mafaranga yayo mfite. Aramubwira to yayitwara. Nta mafaranga mfite. Aho yayitwara. Uranze sinkuzi, ariko nkurebye ndabona tiwohemuka. Tiyateye haleluya, ntiyabyinnye igisirimba, ntiyavuze kundi ndimi, ntiyamutabiriye, tiyatanze habe ni sadaka. Bino tuzadukora hano mu ikanisa. Ariko gusa ngo yaramubonye ngo abona ngo arasa ngo kudahemuka. Ngo amare kuyimuha Charles aragenda. Iyo yakageraga nta mafaranga yari afite, ngo bituma yakaba vuba ngo ayagarure kugira ngo ryazina ritaja gucuyuka. Ahita yazana ngo aramubwira ati nari nabibonye kutohemuka. Timubona mbere yo gusirimba na mbere yo gutera ikorasi na mbere yo kubwiriza tuza tubanza twitware neza ku bantu. Gusirimba ariko hano hanze ukitwara nabi ku bantu biza bifata bino bikorwa dukora hano mu ikanisa, noneho babimacingana nuko witwaye bakama babikandagira bigashira, ukaba uri umusirimbyi ariko utagira imbuto mu bantu. Ariko kwera imbuto tutavuga mu ikanisa biraruta kuruta kuvuga. Mwakire Yesu n'ijambo nari mfite gusoma, sinkiri some. Nari mfite gusoma ijambo ryo mu Bakorosayi rivuga ngo urakoze data ko waruje kumpesha. Kansirimba gasirimba. Udufraze Yesu yarambwiye umunsi umwe. Arambwira ngo ntiyampaye igitabo nka Dr. Kavoma. Ni Yesu wambwiye. Uyu nguyu mwene Mana. Uyu Reverasonzu yazavuga uvukana na Yuda. Uvuze gute Yesu? Wowe gapapa nta gitabo nguhaye. Umpaye ikiya? Nguhaye udufraze. Udufraze n'utuntu tugufi ntabwo ari serema ndende. Nta gitabo Yesu yampaye. Ariko nanje no gisoma n'uduce.
twoba abasazi mu bigaragarira amaso ariko mu mutima kuri Yesu turabera. Timubona uriya musazi w'Ibutare ko bagaza bamwita umusazi, ariko mu mutima hacumbisemo Yesu. Biraruta gusa nabi hano inyuma ariko mu mutima dusa neza. Nubwo konfi iyo mbona nk'umuntu gito hano hanze gutya kuko azayambara nabi, kujya azagaragara nabi, ariko hariya Yesu mu mutima yandeba, Yesu agaseka. Seko murumva uko nutwo dufraze Yesu yambaye. Ndashimira Kirikese yagiye ejo yaranjanye angurira kubzo kurya turarya. Niko rukundo Yesu yaravuze ngo mbasigiye urukundo mukundane. Rwa rundi Yesu yasize yararunyeretse hano hirya. Ndagushimiye wa uri umwana mwiza. Ni nawe wampase aguma kumpata ngo bavuze ngo nzaze. Bande bavuze Kirikisi ibi byanyu by'abasore ngo niko bavuze ndeka nzoza gutarama ariko ndeke ngo yayiye ngo niko bavuze ndeka nimba yarandetse nimba kimfite sinzi nuko. Ariko Yesu karaza sinzi umunsi azoza, ariko karaza azoza ari mu gitondo cyangwa ni mugoroba cyangwa ari mu rukerera, ntiyavuze umunsi ariko azoza. Twebwe abakristo n'abashumba n'abavuga butumwa n'abakorari n'abakecuru n'abazehe n'abacuranzi n'abanaziri n'ababusoka n'abantu mwitegure kuruta uko mwari musanzwe mwiteguye. Kandi Yesu ntazatuzaho nk'umujura. Ayaye sinoseruka mwanya amanyongo umugore wanje nababisesa ntabahamagaye ntibibaho ndumwibyi se. Ayaye nimvana Kigali nzamubwira ngo nteze niya saa 2 nshobora kuzashika saa 4. Ningera town Nairobi nzamuhamagara mama ndaje munyitegure. None mutekereza ko Yesu kuri tw'abana be nitwazazira nk'umujura? Yesu azaza nk'umujura kubapagani, ariko kuri twebwe abamwizeye azatumenyesha. Bibiliya iravuga ngo azavuza akamo kiki kimpanda. Azatumenyesha. Hari akajwi Yesu azavuga tubwire ngo ririya jambo ry'umujura si iryacu. Ndabarahiye nta muntu woja ku nshuti ye ngo amuzeho nk'umujura, tibibaho. Mushumba uvuye i Burundi ntibahamagaye nyina w'abana, ugeze Nyabugogo ntibamubwiye. None muratekereza ko Yesu yoja kuza kudutwara abantu yasigiye ino si akamaza nk'umubandi akaza akatwivutamo? Tibibaho. Yesu natuzaho azahamagara, ariko kandi yanasize avuze muri Bibiliya n'ubu karavuga. Abapagani nibo Yesu azazira, kuko nabo yababwiye ntibagira gute tibumva. Azabazira nk'umubanda babaza batumenera amazu, niko Yesu azabaserukamo. Kandi ngo abazire nk'intare, ariko kuri twe azatuzira yoroheje, kuko turabana nawe n'umubyeyi. Muze tuzi n'akantu kagace kagasirimba. Nta muntu ufite agakorasi kavuga ngo ngwino usange Yesu, zana imitwaro yawe. Ngo uko bano bakristo nta kindi cabazanye nuko mu mutima hari imitwaro. Muze tukabaririmbire nti wobora uwo gafata agataha umutwaro uvuyeho. Kamuhiya muze. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes. 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 Usange Yesu, zana imitwaro yawe uyimuharire. Ngwino usange Yesu, usange Yesu, zana imitwaro ya uyimuharire. Ay, ngwino
usange Yesu zana imitwaro uyimuharire ayi gwino usange Yesu zana imitwaro uyimuharire aye gwino ayi zana imitwaro yawe tuzamura ibiganza gwino usange aye zana imitwaro yawe aye zana imitwaro yawe tuzamura ibiganza aye zana imitwaro yawe aye gwino usange Yesu aye zana imitwaro uyimuharire aye zana imitwaro yawe baba we aye zana imitwaro yawe aye zana imitwaro yawe baba we zana imitwaro yawe uyimuharire aye zana imitwaro uyimuharire aye gwino usange Yesu sange zana imitwaro yawe aye gwino usange Yesu zana imitwaro yawe uyimuharire zana imitwaro we tabara zamuka ayi zana imitwaro yawe tabara
Yesu. Aragira nsenge subiza umwanya bampaye wa wundi wa akuriyeho nk'amapfujya wa mbere ha wundi w'insobe wari wambaye agapataro k'itisike kabanze shime Yesu ndagushimira papa Paulo yaravuze ngo wabonye ko turabo kwizerwa uratugabira hano muri Kigali nta muntu uzubona akazi atabanjije ngo agenda akora ikizamatsinde nibamara bamukoresha indi teste barobanure muri benshi basube kandi bagira iciciro cy'akangahe ni wewe muntu wenyine uzutanga akazi nta makondisiyo ushizeho ndagushimira ko waduhaye akazi kadasaba icete kadasaba mu miryango tuvukamo umuntu yabaye umuntu ukomeye azareba abantu biwabo banyirarume barumunabe base wabo bavyarabe abishwa ariko wewe Bibiliya iravuga ngo mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ngo ibyo gukiranuka pela usubemera tasefu zubaza umuntu aho yavukiye naho yakuriye ngo abe yarakoze kangahe nta muntu uzubaza inararibonye Umuririmbyi yaravuze ngo ufite ikimenyetso cy'amaraso yawe iyi kimenyetso cy'amaraso yawe kituriho wewe hututambua kama watoto ridetavize note jimegalovi
ndagushimira ko wadutoranije mu miryango myinshi. Bibiliya iravuga ngo imfura wahamagaye si nyinshi, abagore bo kwizerwa si benshi, abahungu bo kwizerwa si benshi, abagabo bo kwizerwa si benshi, abasore bo kwizerwa si benshi, abanyabwenge bw'isi si benshi. Ariko muri abo natwe waratubonye, uraduhamagara, uduhamagaza urukundo rwawe rudukura iyo twari dufungiwe, uduhindura abana. Natwe turi abana mu rugo. Ndashima imbabazi wangiriye, zanororosoyeho urupfu, zanguyeho ingoyi, zanguyeho imitwaro nagendanaga. Ubugingo bwanje bwaramurikiwe, ubwenge bwanje bwaramurikiwe, umutima wanje waramurikiwe. Yesu akorana natwe, Yesu atuye muri twe. Pawulo yaravuze ngo nicyo gituma ngo ibyarindamu yanjye ngo nabihinduye igihombo, ngo mbibona nk'amase, ngo kubw'ubutunzi bwinshi yarangije muri Kristo. Hari ibyo twahebye by'isi kandi biryoshe, ariko kubera uburyohe bwo muri Kristo Yesu. Umuririmbyi nawe araririmba arabangwa ndyohera cyane, arabangwa ntabuke, muba muyihe alimentation tayo. Uburyohe Yesu yaturyoheye ntibungana n'ubw'ubuke, kuko abariye ubuke basubiye kugira inyota yabo, ariko uwariye Yesu nta yindi nyota azagira muri we. Kara diremo, ndagushimira ko wageze mu bugingo bwacu burahembuka. Umuririmbyi niko yavuze, aravuga ngo Kristo kuva ageze muri nje ubugingo bwanje bwahindutse ukundi. Ntabwo turi twe, ahubwo ni Kristo muri twe. Ntabwo dukora nkatwe, dukora nk'uko Kristo ashaka. Asandi ko wadusize nk'urumuri rumurikira isi, ngo isi nitubona imenye ko turi abana bawe nyakuri. Tibisaba ko tugukoraho kugira ngo tumenye kuhorana natwe, tibisaba ko tugukoraho kugira ngo tumenye kugendana natwe. Niyo tutogukoraho turakumva mu mutima, turakumva mu bugingo, turakumva mu nyama, turakumva mu bitekerezo, turakumva mu mvugo, turakumva iyo tugenda, turakumva. Nimba abakorera shetani bamwumva, abagukorera bo bingana gute? Ndashima kubw'uyu mwanya ko tugaragaje ishusho yawe. Ndahamya neza ko ibi tuvuze tibipfuye ubusa. Sinka ya mbuto yabibwe ku kara iruma, sinkirya yabibwe mu nzira irakandagirwa irashira iruma. Ahubwo ndahamya neza ko kuko tutizanya, tutanavuze ibi ku bwacu, twabivuze ku bwawe. Hari umutima wakiriye, abari kure n'abari hafi imitima ihembuke, abari bapfuye mu bugingo bazuke, abagenderaga mu mwijima noneho bamurikiwe. Bibiliya iravuga ngo maze kumenya uwo ndiwe ngo mfitamo kugukorera. Nibamara kumenya icyo bari muri Kristo bahitemo. Asante kubw'uyu mwanya kudapfuye ubusa, ahubwo ko tugabanya ibyawe. Umurikira iyo mitima, umurikira ubwo bugingo. Uyu mwanya turawugushimira, tuwushimira n'abawuduhaye. Cyubahiro kibicawe mu izina ry'Umwami. Amen. Tugiye gusirimba.